işler başı. Bismillahi ko'ngil ho'shi, ko'ngil ho'shi. Bismillahi iman nuri. Ayta ko'rgan hindoni. Bismillahi olqildan o'tara. İşlerin bo'lgan muborak. Mehnat olib ishlar qilgan. Bismillahi ertan turib tongda kirgan. Shayton vasvasa qilur. Shul vaqtda duo qilgan. Farishtalar duo qilur. Bismillahi, bismillahi ishlar boshi, ishlar boshi. Bismillahi ko'ngil ho'shi, ko'ngil ho'shi. Bismillahi iymon nuri. Ayta ko'rgan Bismillahi yoqlayim ya haqlar. Shul shaytonning vasvasidan zikr tasbih tahlillar sig'armasi hiddidan. Bismillahi iymoning bir yaxshi haqlar. Najis huddarmanan baqar, najis huddarmanan baqar. O'zimda tamunga atma. Bismillahi, bismillahi ishlar boshi, ishlar boshi. Bismillahi ko'ngil ho'shi, ko'ngil ho'shi. Bismillahi iymon nuri. Ayta ko'rgan hindini. Bismillahi. Bismillahi iman nuri. Ayta ko'rgan hindini. Bismillahi, bismillahi ishlar boshi, ishlar boshi. Bismillahi ko'ngil ho'shi, ko'ngil ho'shi. Bismillahi iman nuri. Ayta ko'rgan hindini. Bismillahi sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi
محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلى يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كلنا أجمعين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أفضل العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع حوته على محمد وعلى آل محمد وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ورضي الله تبارك وتعالى عن صدق من أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين المعاذين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العليا قدس الله تعالى أرواحهم الزكية وأنور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأدى الله تعالى علينا من بركاتهم وعفويتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك ثواب ما كرمناه ونور ما تلناه هديته وسيلة لنا رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والأولياء خاصة روحي إمام الطرقات وأوصى الخالق بهاء الدين شيخ نقشبندي محمد وعيسى البخاري ومولانا سلطان الشيخ عبد الله فايز الدعستاني ومولانا سلطان الشيخ محمد نزل الحقاني الرباني وأستاذ المستشار عبد الخالق الجدواني ومولانا سلطان الشيخ محمد مهمة النقشبندي وشيخ زين الله بن خالد الله الباشقرطستاني وشيخ عبد الرحمن الباشقرطستاني وسائر السادة والصديقين إلى تعالى الفاتحة. اللهم صل على Allah subhanahu wa ta'ala şu bugün o'tkazilgan konferensiyalarimiz Zaynulloh Eshanoviddin ruhuna bag'ishlab alhamdulillah uning o'g'li Abdurahmon Muftiy Anvar Mujavir bitta Boshqirdistonda tarixiy Boshqirdistonda uni Harata Kamalik Qarabog' Irg'it unda to'qson yillar bilan bitta boshqa tarixiy Boshqirdistonda Qurbonquli Shamiyul xalqlar bitta bilgan bilmagan bildali bildahid avliyolarning ruhlariga bag'ishlab shu aytgan salovat zikr tariflarining ajr savobdan Xudo taolosi bitani Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak ruh sharaflarina uning oila a'zolariga ergan sog'lom sahobalarina shohid bo'lib ketgan ota boboylarimizga salovat va Qoldor Botir Kenyor xonoflarga butun Zaki Valdiyev Shayzoda Babishlarga butun bizning Boshqirdistonimizda his g'ayb hid yondirilgan ovullardan saboy bolalarına inay boboylarına ruhlarına eriştirhen yolutturun. Halkımız kurtarılhen, imanına kaytan. Zaynullah Eshanoviddin yolu kuvvetlenhen. Onun yolu öğrendirilhen bunda galimlere buluşturar. Ular yanı statyalar sığarhan. Buna şu inaybe de etken bugün şahitlikte yalıp sığarıp zinharısın Başkırdistan gazetinde, başka devlet televizyonunda, radyoda yetkirek halkımıza Zaynullah Eshanoviddin yolu bir kadar gitmem bunda. Biz onun yolundan varısılar. Allah'a şükür. Allah Teala kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azaban nar. Bir rahmet. Rahmet.